طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان البلاك هيد بتبقى مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ يعني بتبقى اخره الدكت دي اللي هي القناه اللي احنا قلنا عليها اللي مسؤوله عن خروج الدهون من الجسم، دي بتبقى مفتوحه. تمام؟ فبيبقى باين هنا تان او لون، اللون ده غالبا بيبقى لونه اسود. تمام؟ عشان لون الشعره فبياخد لون من لون الشعره فبيبقى لونه اسود، فبنقول عليه بلاك هيد. تمام؟ فدي ايه؟ مفتوحه. او شكل تاني بقى ما تبقاش مفتوحه، فبيبقى الجلد كانه ايه؟ مغطيها، فبيقولوا عليها ايه؟ وايت هيد، او لونها يكون ايه؟ ابيض. تمام؟ يعني هو قناه اهي وهي الشعره بس اتقفلت بقى نتيجه ان الجلد بدا يتكون وزياده افراز الايه؟ الدهون، فكلكعت وعملت كلكعه هنا. تمام؟ لو مقفوله بتبقى لونها ابيض لان لون الجلد الطبيعي، لو مش مقفوله بتبقى لونها اسود لان هي واخده من لون الشعره فلونها اسود. تمام؟ طيب فده الايه؟ النوعين بتوع الحبوب.